agam. Kiban pa baloi yo. Mưa gầm hay yo. Mưa kai dua tengok. Kiban na rencana perle ko ainang. Menyana perle ko ainang ka je ju. Minta peng. Putra lah nak pre. Okey elam. Ikul he juta. Emang urino yo laba, dak le juta pi laba. Tapi sayang ragam. Deman jino lo ku bisaran keron. Ko agak-agam ron. Seluruh kampung. Bentu Itu dah hitam lagi yang mahal. ilo ada hitam lagi oh. Tapi mami ko bacur. Mahal ci harga. Okay. Ben pikiran ni urah hana laga hana mahal harga. Be lagi kan. Nyolon cuma wate aku bisaran keron. Ke awak agam-agam seluruh pegun Indonesia nyo. Hai seluruhnya lah. Dia nak pergi bawa inang. Menyana perle belau ainang belau jujino. Nyo dengan murah bacur. Munya ukur be harap le. Mo kalhe juta. Dia pergi bawa inang tadi. Menyana preh wa inang tari ka kena 60 juta. Nyan ban ku pegah. Dia pegang cuci. Kamu kan masalah pelagut ron ah. Kamu bisaran ko aron. Nyan ban. Munya emang dengar saran kamu? Alhamdulillah. Menyahan dengar kakak. Bek gaduh lale dua enan mbak kudai kopi. Gaduh ngan online pu online. Mobil Legend. Mobil Legend. Kepu mobil Legend. Kepu pu petralam nan ni. Nan mobil. PUPG. Punyan. Hanam pule yan main. Abis peng-peng mentang. Lon kan wate kan kuyu abloro aku. Nyan ban. Teman nyolon ku pegah bawaran. Yang ku perlewaran ya. Gimana pegah? Be ni minta kecantikan orang. Mintalah kecantikan hatinya. Itu dah. Karena kecantikan orang tidak akan sempurna kalau hatinya tidak cantik. Itu dah nunjuk peng tadi. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih.